welcome to my channel Beauty and Health with Sandhya. मु ब्यूटिशियन स्किन एक्सपर्ट संध्या स्वागत करछि गोटे नुआ एपिसोड को। आज रो एपिसोड हैला हेयर ऑयलिंग द्वारा कोन बेनिफिट मिले। हमर गोटे डिजीज होछि वर्तमान समस्त गोटे डिजीज बुलिया को जाउछि से होछि हेयर फॉल। एक्चुअली हेयर फॉल रे आमे तेल लगेबा कि नहीं केते जण कहନ୍ତି जे हमर तेल लगेले चुटी झड़ुछि, केते जण कहउछन्ति जे हम तेल न लगेले चुटी झड़ुछि, तेल न लगेले हम मुंड बिंधुछि, मुंड बुलाउछि, केते जण कहउछन्ति चुटी झड़ी जाउछि तेल लगेले, किंतु एक्चुअली सेटा भूल कथा। तो आज हम तार पूरा खुलासा करबा जे हेयर ऑयलिंग केते फायदा दिए कि करबा दरकार कि नहीं। तो मु कहबी जे निहात भाव हेयर ऑयलिंग करबा दरकार। जे माने हेयर ऑयलिंग करनांती से माने चुटी पुड़ीबो हेयर गुड़ा को सब लेंथ सब ड्राई डैमेज हम तो तार भी प्रोसेस अच्छी एमती नुह जे हम सब बेले ऑयलिंग करके बुलुवा। तो आपण माने कौन करेंगे हेयर को तेल को मुझे तेल को गरम करके आनी ये हूँ जस्ट कोकोनट ऑयल। आपड़ जदि घरे कोकोनट ऑयल बनाऊँ कि कोल्ड प्रोसेस रे तेल बनाऊँ कोल्ड प्रोसेस आउ हॉट प्रोसेस दी प्रकार अच्छी। कोल्ड प्रोसेस कोटा जोटा आम नड़ियाटा सुखी गला पेड़ा जाए टाइट करके तार तेलटा को बाहर कराए से कोल्ड प्रोसेस करें। जदि आम ग्राइंडिंग करके तार जूस बाहर करके फ्रेश नड़ियाटा को घरे जो निआरे प्रोसेस रे कड़ाई बस तेलटा को बाहर कर घी बाहर कलापर से हॉट प्रोसेस। तेणु हॉट प्रोसेस रे आमर बहुत सारा न्यूट्रिएंट एथरू पड़े जाए। तेणु आप कोल्ड प्रोसेस तेल आने से बेसी काम करे। आ सब बेस्ट मार्केट तेल अपेक्षा घर तेल बेसी भल। मुझे कंपनी तेलटा को यूज करे मोटार बास्नाटा भल लगे आ मत प्योर लगे। तेणु ये तेलटा आने आई तेल हेयर फॉल हो खाली तेलटा मुझे गरम करके उषुम करके तेल जो लगे टी उषुम करदे। ये हूँ आलमंड ऑयल। आप आलमंड ऑयल टी मिक्स करेंगे। ये 2 चामच है आलमंड ऑयल, 1 चामच कि विटामिन ई कैप्सूल गोटे पकईदे। ग्रीन कलर आसे विटामिन ई कैप्सूल। तो आपण मैंने काटिकी पकेबे उषुम करेंगे। आग तेल को उषुम करदे तापर आलमंड ऑयल पकेबे कि विटामिन ई कैप्सूल आप दुटा जाक किसी भी नहीं पारे। ताकू एभली भाव में फिंगर टिप्स रे कि कटन साहाय्य आपण मैंने नहीं जो रूट देखा जाउछि से रूट गुड़ाक ही मसाज देवे। टिके हल्का हल्का मसाज देवे, बेसी जोर मसाज देवेनी। आपड़ चाहिए एमती पानियार साहाय्य कि चामच फामच साहाय्य टिपोरे नहीं जाए। टिपोरे नहीं एमती आपणकर स्काल्प फील करके अनुभव करके मसाज देवे जब आम रिलैक्स को अनुभव करेंगे। आ जब कहीं जन तेल लगे दे मसाज कर तेल बहुत बढ़िया हमको हेयर ऑयल हेयर ऑयलिंग बहुत बेनिफिट मिले। जदि अन्य माने कहीं हेयर ऑयलिंग मसाज कर दिखाँ ऑयलिंग कर दिखाँ भाव आम सब रूट गुड़ा को आड़े आड़े का खोली खोलिकी लाइन टाणिक तेल लगेगा। एमती डायरेक्ट लगवा द्वारा कौन हुए जो तेलटा उषुम होता है सी कौन हुए आम स्काल्प जो चुटर जो मूल गुड़ाक था से मूल डायरेक्ट आसे। जेहेतु विटामिन ई कैप्सूल विटामिन आमर आलमंड ऑयल पड़ी आलमंड ऑयल विटामिन ई स्रोत। तो विटामिन ई काम आमर हेयर ग्रोथ कर हेयर फॉल कंट्रोल कर मोस्ट है चुटी पाचिबार बचेब बा प्रीमेच्योर हेयर ग्रे हेयर आसबार बंद कर। तो आपण मैंने भाव में सबुआड़े मसाज करदे पूरा लाइन लाइन पकईकी भाव में मसाज करके भाव में आपको जस्ट मसाज करवाटा शिखी दूसरी पर कौन कर भल भाव में ऑयलिंग करी। तो यपरी भाव में पूरा स्काल्प को फिल करेंगे सर्कल सर्कल मोशन टिपर तेल नहीं पापुली किसी दरकार नहीं जस्ट फिंगर टिप्स तेल नहीं भाव में भितर मसाज देवे। घर जदि कहीं अच्छा माँ भौणी कि सांगसाथी कि भाई कि जब आप मसाज करते तेल लगेदेवे बहुत भल। तो आपण मैंने स्काल्पटा को बिल्कुल भी छाड़बे। आपंकर जब ड्रैंड्रफ होची ताले कौन करेंगे विटामिन ई कैप्सूल बदल में आलमंड ऑयल बदल में आप नड़िया तेल
2 ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ କିମ୍ବା 1 ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ହାଫ୍ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିବେ। ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଆପଣମାନେ ସ୍କାଲ୍ପରେ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାର ମୁଳରେ ଲଗେଇବେ। ନୁହେଁ ତୁଳା ଟିକେ ନେଇପାରିବେ। ତାକୁ ଉଷୁମ ଉଷୁମ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଲେମ୍ବୁ ଉଷୁମ ହେଇଗଲେ ତାର ଭିଟାମିନ୍ ମିନେରାଲ୍ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ତାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁଦିନ ସାମ୍ପୁ କରିବାର ଥିବ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଲଗେଇଦେବେ। ଲଗେଇକି ରାତି ସାରା ସେମିତି ମୁଣ୍ଡକୁ ଚୁଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ଗୋଟେ ତକିଆରେ କପଡ଼ାରେ ପକେଇକି ଶୋଇବେ। ସକାଳ ପାଇଲେ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିବେ। ତା ଦ୍ୱାରା ବି ଆମର ଚୁଟି ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ଆଜି ଶିଖୁଛନ୍ତି ହେୟାର ଫଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବା ପ୍ରିମ୍ୟାଚର୍ ହେୟାରକୁ କେମିତି ଆସିବାକୁ ଦେବାନି, ବା ଚୁଟି ପାଚି ଯାଉଛି ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ଆସିବାକୁ ଦେବାନି। ଆପଣମାନେ ତ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ୟୁରିଆ ସାର ଇଏ ସିଏ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ତ ଆମକୁ କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ମିଳୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚୁଟି ପାଚୁଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଚୁଟି ପାଚୁନଥିବ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେବେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଜଷ୍ଟ 25 to 30 ଏଜ୍ରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଚୁଟି ପାଚୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ତେଲକୁ ମସାଜ କରିବେ। ଆଉ ତେଲ ଲଗେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଧୋଇଦେବେନି। ଏପରି ଭାବେ ସବୁଆଡ଼େ ମସାଜ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍କାଲ୍ପରେ ମସାଜ ହେଇଗଲା, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଲେଙ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକରେ ଲମ୍ବାଇରେ ପୁରା ତେଲ ଲଗେଇଦେବେ। ତେଲ ଲଗେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଭଲକି ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିକି ରଖିଦେବେ। ତାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରିକି ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିବେନି, କାରଣ ତେଲ ଲଗେଇକି ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିବେ, ବାହାରକୁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ବାହାର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଧୂଳି, ପଲ୍ୟୁସନ୍, ପାଉଁଶ, କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଆସିକି ଚୁଟିରେ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ପୁ କଲାବେଳକୁ ପୁରା ଆପଣ ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବେ। 2-4 ଥର ସାମ୍ପୁ କରି ଆପଣ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ରାତିରେ ଅଏଲିଂ କରିଦେବେ। ସକାଳେ ତାକୁ ଆରାମସେ 12 ଘଣ୍ଟା 13-14-15 ଘଣ୍ଟା ମିଳିଯିବ ସ୍କାଲ୍ପକୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ପାଇଁ, ତା'ର ଅଏଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ସେ ତା'ର କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ତେଲ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରୁନି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତେଲ ଲଗେଇଲେ ଆମର ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଅଏଲି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍କାଲ୍ପ ବି ଅଏଲ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସ୍କାଲ୍ପରୁ ଅଏଲ୍ ବାହାରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବାହାରୁ ତେଲ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ହେୟାର ଫଲ୍ ହେଉଛି ତେବେ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଏ ସ୍କାଲ୍ପ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍, ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଅଏଲିଂ କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର କିମ୍ବା ଥରେ, କିମ୍ବା କିଛି ନହେଲେ 15 ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଲେଖା ଅଏଲିଂ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତେଲ ନ ଲଗେଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେଇବ, ତେଲ ନ ଲଗେଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ। ଏଇଟା ସତ କଥା। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତେଲଟା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଉପର ପାର୍ଟ ରହିଲେ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ରୁହେ। ଆଉ ତେଲଟା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କୁହନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ଥିଲେ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ରାଜା। ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା, ପେଟ ନରମ, ପାଦ ଗରମ ସବୁବେଳେ ରହିଲେ ଆମେ ରାଜା। ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡଟା ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଗାଧୋଇଲେ ପାଣି ପକାଇଦେଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ତେଲଟା ବି କୋଲ୍ଡ। ତେଣୁ ସିଏ ତାହାର ବି କିଛି ଭିଟାମିନ୍ସ ରହୁଛି, ମିନେରାଲ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଗଛର ମୂଳରେ ଯେମିତି ପାଣି ନଦେଲେ ଗଛ ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ତେଲଟା ଆମ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବ, ଆମ ବ୍ରେନ୍କୁ ପୁରା କାମିଂ କୁଲିଂ ରଖିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି ନିଦ ହେଉନଥିବ, ତେଣୁ କେହି ଜଣେ ଯଦି ହାଲକା ଉଷୁମ କରିକି ତେଲ ସ୍କାଲ୍ପରେ ଲଗେଇକି ହାଲକା 5 ମିନିଟ୍ ବି ଏପରି ଭାବରେ କରିଦେବ, ତେଣୁ ସିଏ ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ହାତ ଦେଇଦେଇକି ଏମିତି କରିଦେଲେ ଆମେ ବସିଥିବା ଆମକୁ ନିଦ ପଳେଇ ଆସେ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ତେଲ। ଆଉ ମସାଜ ହେଉଛି ଆମ ବ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଯେମିତି ବଡ଼ି ମସାଜ କରାଯାଏ, ସେମିତି ଆମର ମୁଣ୍ଡକୁ ମସାଜ କରିବା ବହୁତ ଦରକାର। କାରଣ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମ ବଡ଼ିର ମାଷ୍ଟର, ବା ଫେସ୍ ହେଉଛି ବଡ଼ିର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବା ମିରର। ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଫେସ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା। ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିୟୁଟି ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ସବୁ ମିକ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇକି, ଯେମିତି ଗୋଟେ କଏନ୍ର 2 ପଟ ଅଂଶ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପଟ ଯଦି ମିଟି ଯାଇଥିବ, ସ୍କାଚ୍ ହେଇଥିବ, ତେଣୁ ସେ ଚାଲିବନି। ତେଣୁ 2 ପଟ ଆମର ବିୟୁଟି ଏବଂ ହେଲ୍ଥ, ଗୋଟେ କଏନ୍ର 2 ପାର୍ଶ୍ୱ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି ସେ ବିୟୁଟି ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍। ଯଦି ହେଲ୍ଥ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିୟୁଟି ନାହିଁ, ଯଦି ବିୟୁଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ହେଲ୍ଥ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ହେଲ୍ଥକୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ବିୟୁଟିକୁ ଦେଖିବା, ଆମକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବିୟୁଟି ବନିବା। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ହେୟାର ଅଏଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମସାଜ ଦିଅନ୍ତୁ, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଲେଖା ମସାଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେୟାର ଫଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରିମ୍ୟାଚର୍ ହେୟାର ବା ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେୟାର ବା ଗ୍ରେ ହେୟାର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ବା ଭିଟାମିନ୍ ଅଏଲ୍ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛି। ଅଲଗା ଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତେଲ କେମିତି ମିକ୍ସ କରିକି, କ'ଣ ତେଲ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିକି ଲଗାଇଲେ ଆମ ହେୟାର ପାଇଁ ଭଲ,
बनेबी। तो एपिसोड केमती लगला लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करेंगे। आपड़ी किसी डाउट अच्छी कमेंट बॉक्स में लिखे मुझे चेष्टा करी आप डाउट आंसर देवाई और आप डाउट रोचे से भी भिडियो बनवाई चेष्टा करी। स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखा गोटे नुआ सुंदर एपिसोड रे। जय हिंद।